Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama ya gak upload video gitu. Oke, di video gua kali ini gua akan main apa ya? Ome TV. Sebelumnya terima kasih yang udah subscribe channel ini. Berapa kemarin ya? 100 lebih lah. 100 lebih, alhamdulillah banget. So buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik yang ada di bawah video ini dan jangan lupa klik notifikasinya teman-teman. Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya. Saya usahakan membuat Ome TV-nya itu part 2, ada part-part gitu ya. Ada turuannya. Oke guys, penasaran videonya seperti apa? Kita mulai. Oh, anjing. Abdul, woi Abdul lain. Kata muka juga tutup botol kecap, woi. Abdul. Gerasare Abdul lah malam mingguan ting Abdul. Gerasare Abdul. Kata ker di mana? Aduh, nyaloco ini. Abdul. Abdul, bukan. Bukan. Wah, Abdul. Kamu Abdul ya? Mana mukanya? Cuma rambutnya doang. Abdul. Mukanya mana? Abdul. Udah sikat gigi belum? Mana? Belum. Oh, palingan bau sampai sini, woi. Abdul. Wis. Oh, ngaran Abdul. Assalamualaikum. Gitaran. Mau di gitaran. Di next ya, Anjing dah salah ngobrol. Abdul. Lain teh. Abdul. Somat. Banget geras susu Abdul. Eta teh banget sia hurung Abdul. Banget sia hurung. Abdul suka jengkol morai. Abdul. Woi. Kasep juga tutup botol sosro. Abdul. Pada siap kos. Naon kegerenyeman gitu mun make kartu ulah kartu rakyat ya teh. Abdul. Anjing. Saya juga bagong banget anjing. Saya juga bagong banget tak setara kata bisa pakai futsal. Aduh, Ngahinakeun banget aing juga sepak bor Supra. saya juga bagong lah. Kamu udah buka dua rata kan? Kamu monyet buka dua rata anjing banget. Banget ya ente bebentukan juga tukang kuli. Abdul ente juga tukang kuli, geus gerak kuli, gerak sare. Banget Karena nam ya. Abdul gerak sare wancak ieu mah. Bisi loba reungit ke nyocok deui. Sare mang. Jomblo mah sare. Pamuda teh ngopi era atuh euy ku tetangga. Ngopi atuh. Aduh, aya turung nih mang. Anjing era atuh. Nyetrum kanu sungut tah ngebul. Mang beak.
pape murah. Bener, bangus. Bangus naon aing boga pigud. Anjing dah di imah. Naon pikut kok. Urut ge coklat. Urut coklat lagi. Mang, urut aing mana mang? Naon eta Bangus, Sep. meuli pape teh hurung. Era atuh. Naon Samsu anjing. Wah, nu batur. PT goceng ewang ente mah 2000. Era atuh. Aing naon nu boga tuh. Ah. Bangsat deh. Abdul. Orang Naon? Boga nu kieu teh. Mana banget juga harus inggi. Singgi. Apal udut jajibol tah. Rada mahal ieu mah. 20.000 sabungkus. Sorry, gini si Abdul. 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 Si orang mana anjing? Yang menyet si orang mana anjing? Yang menyet si orang mana anjing? Si orang mana anjing? si orang mana? Ih, sial apa ini ya kasih aku kok. Si orang mana setan? Aji kasar. Ya waduh anjing. Si orang mana anjing? Si Abdul atau si Abdul. Abdul gerasare wancak ieu mah. Ente yeun Kengeng kasar, tong neangan awewe ente mah da aduh. ting sae, Teu tegigir jiga Afgan. bangsat, Di tukang juga Aliando nya teh hareup jiga buntelan hitut sia teh Abdul. bangsat, bukan itu tidak. Waduh. Aduh. Tak banget, dah ke Pak Bar Supra. Waduh. Alus nges bor surpa banget sia mah koplok. Kan balas reno kawan pisan Anjing. Ragonye teh beungeut. Banget kupiak bangsat. Geus gera ganti oli eta beungeut. Aduh aing mah. Gera ganti oli beungeut. Abdul. 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 Naon si Rojak? Apalan nanya. Bener ente ngaran sarua yuk. Anjing apalan ente. Si Abdul ya. Orang Paningan. Aing ripuh, Ah ripuh. geus zaman ya. Heeh. Zaman edan. Zaman Abdul. edan. Ngerain sapoe Abdul. Ente teh main Ome TV teh kernaon nangan awewe da moal payu sia mah atuh Abdul. Goblok. Dengan pepatuhan aing nu leugi. Geus aduh aing. Aing mana suka ngapange di dieu. Nah, da moal payu mun ek neangan awewe mah indit ka ditu ka Bandung. Apal Bandung nu tempat klub. Ente mah apal tempat klub. Ah, ulina di imah wae. Rajin ngojay di walungan di balong. Ah. Waterboom atuh. Ih, level gitu. Abdul. Gasah. Level mang aingnya. Naon teh? Sok ngojay di walungan saat. Mang laut. Ah. Make hotspotnya ieu nya, make hotspotnya era atuh euy. Heeh. Ah. Aduh aing nyolong. Sedih mau dicaritakeun mah. Abdul. Aing mah euy rajin main Ome main ke hotspot. Ah, aing mah. Rada ya ieu tiket-tiket ya. Ieu naon deui hotspotna paket malam. Pakai salam lah. Aduh. Si Abdul. Abdul. Pakai kuduaan. Mana sih si Abdul? Oh. Jeung udut dah. Aingnya. Naon eta? Eseceng. Ah, aing mah. Hai. Hai. Assalamualaikum. Kok mana sih? Iya buru awewe ini. Lagi ngapain nih? Ya. Apa sayang? Ya yang. Abdul. Gerasare Abdul. Apa? Sok yang di gitaran atau yang di gitaran? Ya good. Yang di gitaran atau?
Gitarnya Ayo, mainin Glut. goblok. Ayo, Glut. Mainkan gitarnya anjing. Iya tapi neng teh. Goblok deh. Gerasare Abdo. Ini hinyai gitu banget Abdul, ente nih hinyai gerasi banget. Gerasi banget. Pato kayak kadal kok. Banget juga Pato aku. semprot pakai Bacot. 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 Anjing gue banget tadi idokin gak cut. Hebos. Bacot. Bacot. Banget 3 kerak liwat. Ah. Wik wik wik. Opo? Opo? Kue krungu, oh kue krungu. Kue krungu. Jangan ngupil, Mas. Hah. Jelas. Abdul. Abdul. Ya topik. Mang. Udud. 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 Mana cewekmu? Mana cewek? Iya anjing aya ieu homo anjing. Homo. Nah. Next. Oh, panggil. Bocah anggo